ummanni walloodhaa ummata gartee seenaa qabu ulamaa isaanii guyyaa tokko 1700 ol fixan nama 500 ol kafarsiisan dubbiisan gaddeebifnaa yoo taate malee obboleeyyan keenya warri gartee gargaarsa isaanii gartee godhu jiru akka ummata kana gartee cinaa dhaabbannu ilaa mata yoomi reegaafni isiin dhaabbattu ولكن ختيمة الرب ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين رب سبحانه وتعالى قال لنا أجو دوبا yeroo hedduu zulmiin gartee deemtu ummata keenya irratti ummanni walloodhaa ummata gartee seenaa qabu ummata diin kana gartee babal'ise ummanni walloo duriis kafarsiisuudhaan ulamaa'ii fixuudhaan ummata isaanii qaqqaluudhaan beekaman kafarsiisuudhaan ulamaa'ii fixuudhaan ummata isaanii qaqqaluudhaan beekaman warri zaalimaa jechuu arrallee dubbiisan deebisnaan hin taatu ummata abbaa fedheefitti hin dhiifne ummanni kun wallaalameeti gaafa gartee isaan akka malee ta'an walii dirmachuu dhabuutu dila gartee ummata walloo kafarsiisanii ummata walloo qaqqalanii akka malee godhan wal quba qabaachuu dhabuun jara keenya duuba yeroo hedduu zulmiin gartee deemtu tun ilaamata yoomi reegaafni isiin dhaabbattu gaafni isiin dhaabbattu yoomi إن الله عز وجل ربي قلته يملي للظالمين ظالم يروح الناف فإذا أخذه ويتأتشي قبه لم يفلته أركان بان ثم قرأ رسول صلوات ربي وسلامه عليه هذه الآية آية قريمة وكذلك أخذ ربك يا إرجما خي وكذلك أكسمتي أخذ ربك قبا ربي خيتي إذا أخذ القرى ور مقالاتك ور ظلمي لفبليس وهي ظالمة إسي ظلمي دلو إسي ظلمي دليد إسي قرتيج أبول لفبليس إن أخذه أليم شديد قبا ربي سبحانه وتعالى أليم نمل عليه شديد جبد gaafa achiisi qabe namni harkaasi fuudhu abadan numan jirre tanaafu ummanni hawaasni ummata miidhame kana ummata zallamame kana cinaa haa dhaabbannu
haa gargaarru rakkataa hedduu kagartee kamaleete bikayyu warri gargaarsa isaaniitii dhaabbachuu jirtan akka gartee cinaa dhaabbannu ummata walloo jechuu ummanni kun ummata gartee diiniis nu barsiise ummata gartee diin gartee ulamaa'iin teenya dheeyxee irraa barachuu turte seenatti ummata diiniif dhaabbachuu ture walloo jechuun ulamaa'ii bebbeekamtuu ulamaa'ii ajaa'ibaa warra qabaachuu ture arrallee qabdu isiin kophaa achi bahuun isiin kophaa achi ta'uun walii dhaabbachuu dhabuun wal quba qabaachuu dhabuun rakkoo tanaafuu ummata kana cinaa dhaabbannee zulmii irra deemtu gartee isaan irra deemtu rabbi kadhachuufi maaliif akkuma rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jee atadruuna man ilmuflis jee mal muflisu miskiina namaa beeytanii مسكين ما بيتني قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قاف جان مسكيني ظالمني ورينا ما زلم وريد إيقنا ما قنق والرجل التي كشو قرتي بقى تشيسو دبرتي كمال يقول حينما نجراچون دندو ibadaa godhee galuu hin danda'u namni idan yaa ummata keenya wal cinaa dhaabbachuun waan dandeenyuun gargaaruun nurratti gartee dirqama zulmiin gaafni isiin dhaabbattu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa gartee rabbal izzati wal jalaal jee quraana keessatti والله لا يهدي القوم الظالمين قومي ظالم قرتي ورا أكال لفبليس ورا ظلمين قرتي لفبليس يا أمة ولو أواسا جايبا hawaasa akka malee gartee zulmiin isaa yeroo hedduu nama gaddisiiftu zulmiin isaa durirraa taarikarraa eegalii ilaa ammatti yoo seenaa isaanii tana dubbiftee if hin dandeessu ka malee wallootun jechuu cubbuun gartee durii isiirra deemuu turte zulmiin gartee kufriin irratti oofuu turte waan jennu hin beeynu akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jee waqad khaaba man hamala zulman kana jaa rabbal izzati wal jalaal warri gartee zulmii miidhaa hedduu namarratti gartee oofu rabbiin numa balleeysa yawma min al ayyaam baduuf ta'a ni badaa jechuu innahu laa yuflihu adh-dhaalimuun zaalimni numa milkooyne abadan imilkaaw
تنافو إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى أواسخ إن يقرتي خولو دعايس قدو في وان قمنو إنا دابتشو أكا قمنو إرقاء سني دبر سنا دبين أكملي قرانا منياتي أكملي نمنازستي ولكن ختيمة الرب ما قد تخلى النص رب ما خالق ملين منجر ختية نسا قينو تقلفة نسا قنما تمسو إسا هكذا قمو مربيتي iyyanni gartee nuti iyyannu gamuma rabbiiti gama nam tokkoo deemiti waan dandeenyu godhu wanni dandeenyu du'aayi godhu wanni dandeenyu gargaaru akada kana alammoo wanni gartee godhuu dandeenyu hin jiru rabbi subhaanahu wa ta'aala haa dirmatuuf obboleeyyan keenya rabbi haa dirmatuuf silaa wanni nuti gartee asirraa goonu hin jiru illaa du'aayi godhuufi cinaa dhaabbachuu waan gariirraa dubbachuuf garaallee naman danda'u tanaafuu walloo ulamaa'iinisee تيسيد أوروميا تنخيسا فقه قبي عربية نحو قبي واحد إسير را غرتي غسين أمت الرام فتمو قبومتي أمت الرأوسو تهومتي كسي جرخينيا إشاء الله نبرا غيسي يرون قمنو إن شاء الله يرو برا irraa dubbannaa biidnillaa galatoomaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu